Hai menaze ting choma i awang riame zai hai menaze Zeme man sage klum namai kram ke ze kai zem dai ting kum chang na zang kai ze kchum ma mai ting chwa kidai reguman sa Zeme ko gene ine hai mena hange polia ga dera dele Northeast State Manipur Hill District Ramalai nige All Tribal Student Union Manipur ATSUM Mene Namai Kram ke zing kai zem dai ting kum chang na zang kai ze kchum hama mai ting chwa an chasru gene gi an chasru Ncet ka kreukna set down to the bante rabge All Naga Student Association Manipur ANSAM manai Cookie Student Organization KSO na leze ngagu leze kachule zai Manipur Hill District ramalai nige All Tribal Student Union Manipur ne namai ncet ka kreukna total set down to rabze Manipur Impal ge rehuki dilang ze bambe Regional Institute of Medical Science ge pasui temra mena ATSUM meze tabam kanro blamge tiba kram ke hizik kchum ting kum chang na jang kai je kchum mage agreement zolu be haba ro ke je sign te lu je te pui mak be ne le je ka chudle Zaina Northeast State Assam Dimasa District du IPF Indigenous People Forum ne Assam State Government dage Dimasa District ne IPF hange district be pe chamra hange kize dimante be busy ne Dimasa District ge rasaw me bam me bo Dimasa Mene Namai kram ke zing kai zema dai ting kum chana jang kai je kchum hama mai ge pnu lunga lak batak teulia je IPF mene I bifurcation district ki chamblam ge ingi je protest je rally Teu Gulei kachudli zaira saw mene IPF meje against the ingize protest rally to rabige IPF puina me mimi gdu kizo magra le be pzet melam gene du chuna rang to gai zelamile mai kram ge jing kai zemdai tingkom chana jang kai chum mamai nchat krew hige anui IPF medu kangibe njang protest rally ra saw mene te ro hang haflong town lalfil ge kuang dui luze relator abge mimi gdu gzo magra lebe hai mana chira ipo samgene chilian to ga zalamile za anui hai mana chira hange mimi gdu government me dage mage a ki za anui demand te za protest rally ban te bramege hanu te za mimi gene du challenge te magra le kagne ke du nyu te za man ting za bamra dele za ipo lamge pzet muroge anui pui pe te me za penui sui te meramne rang to ga ni bechai su za anui hai mana pese hindi ze te pang magze kagne punuine rangai ni bluize te puigar hange hai menaze ai gine chi changai dele Zai piting kiti mene zai pikeuting mene Punjab Police mene pro Khalistan leader Amritpal Singh je nimra hange pe zebam zen znai kram ke jing kaije kchum tingkum chana jang kaije kchum tagmai ting choge Moga district Punjab gane nim de le je ka chele zachuna Punjab Police mene pro Khalistan leader Amritpal Singh je nimni bchai suje pchule je Assam Dibrugarh ge kbang ki dikha sang je bambe zel ge teiwangule je ka chele zachige Amritpal Singh pro Khalistan leader gu Zeme me mina hang skui me Assam Dibrugarh district gu kbang ki zel ge lale je ka chule zai pro Khalistan leader Amritpal Singh ne Punjab state Moga district Rode Klo Godwara Janam Astan San Kalsa ka chebge prun ne Punjab police musoge surrender te ge Punjab police mene nimde le je ka chule zai pro Khalistan leader Amritpal Singh ne Punjab police musoge pchunim rahange surrender te rob soge saje pchuk sia chaugai be zai pa kan jebe pui pize mata teble nige dui pe rahange te singole je ka chudle jai pchuk sia chaugai mes du pnuina ka sia chaugai je bamnus du chpo kes ramze dui pe kole je ka chudle The India Ramgu Union Minister of State for Information and Broadcasting, Fisheries, Veterinary and Dairying, L. Murugan, Tetib Kamaige, Myanmar gu border Taige Bambe, Nagaland Peak District, Avangku Kloge, Nkyawangale Zakachudle. The I Myanmar Bana India gu border Taige Haram Bambe, Nagaland Peak District, Avangku Kloge, India Ramgu Union Minister Murogeze. Minister L. Murugan Avangku Kloge Nkyawang Railang Rele Zakachudle. Zaine Nagaland Peak District Avangku Kloge India Ramgu Union Minister Dr. L. Murugan Wangchangai Zaklo Maramene Pachu Traditional Gane No Hadawai Dele Zakachudle. Zaichige Union Minister L. Dr. Murugan Saze Melori Nagaland Peak District ne Avangku India Myanmar border Haramrai Kachangbe Garim Puiki Dibe Tulen National Highway Teurablam Geze
ze sensona teu gai lei ze achu zai matas du mati makha teu chu gu de lei ze ka chu lei za Indiram Jharkhand Ranchi District Police mene njnai tangmai ge saje Jharkhand State Ranchi District ge teti be khammai ge lightning strike ting chei bigine Zemena mina hang chuma chai di zai mina hang name ka hazam de lei je sale zai Jharkhand Ranchi District Police mene saje chi ge ting chei be wangra bihi ge je vidani klo ge pe mira me mi bane ka pe je kan ta be volleyball je thadem je bam de lei je achu de lei zai ting chei ra hang ge klung chu gai da de ge mi hang sama he ki lung me paguti leje ka chule kagane ting chewe pren chigai da dige mi hang samne himbang khanga ndun gai de leje ka chule za chi himbang khanga ndun gai me boje mina hang minge me za chi ge mina hang chume za pe bam ga chai di za mina hang na za ka hazam de leje ka chule chipo jigene ai ting chei bu du za anui hai mana ning telam gai mag za Assam Manipur Nagaland ge anui zelang rong me lungmle ne man ting ze bam rad le mi ge halu tet me za mi ge pui ki ge de beite ze bam me za mi ge makang ga bam me ting chei de zane hingbang khang je ndun magra kagane min se bam hang je hekilung pilu je bam radle za ai Assam gidu za Assam East Mbia Regional Meteorological Center RMC menasa je zik na lunge tingruigu za tingkai gunchi sangja guigu za chirna magja tingklung je ting chei gule je ka chule chipo zigene ai Regional Meteorological Center RMC mene man ting range rang to gai je lamile za India Meteorological Department IMD mene North East state bam rame Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram zai Tripura ge tingkai guinchi sangja gui rabe yellow alert warning pe gai jela muile za India Meteorological Department IMD mne sa za ipo state me chuna lya ke gai bige tingkai guinchi sangja gui rabje 30 mana 40 kmph ria guin z ko le za ka chedle ai za gari dun z ka sangudle ipo speed ya chipo jigin ai tingkai gui bi hi za nu hai mena man tingra Assam Manipur Nagaland zai bam ga cham cham ge zelang rong me lungmle ne je rangchi gai dele The US Gdegu US Assistant Secretary of State for South and Central Asia Donald Lu ne saje hanaikum tingkum kum chana jang kaije ka chum hachit keuge India ramge G20 summit meeting bamge US gu president chuna pungjaba mepe Joe Biden du mbe wangule ja ka chudle ipo G20 summit meeting te rabge zahnai kumja India mana US me mikang te bje dilang be tingkum dele ja ka chudle India gane G20 meeting bamgu za US gane APEC meeting bamku zai Japan gdei gene G7 meeting je bamgule je ka chudle za US gu president Joe Biden na India gdei ge naikum tingkum kum chama jang kaije ka chum hachit keuge mbe wangrabe za G20 gu psuite be leader changja India ramge mbe wangrabe je railang be gudle je ka chule za anui hai mena chigar hange ile chuna G20 members changja bam roge je countries crews kuila muiza chi countries ramje Argentina Australia Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States, the European Union le jaka chudle. Aigenan micram ke zing kaizema dai ting kumchana jang kaizek chum hamamai ting chua gidei regu man sa loi gaidle. Pi gai za king tut kanim le ne je thodle.